guys. Air sudah ditoto. Air sudah ditoto. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys, terperangkap guys. Magkubantu Indonesia soal payung. Ano loyang? Loyang lang. Ya, bayi berapa bulan ini Bu? Nah, oke, ini proses evakuasi korban banjir di Kelurahan Ternate Tanjung bagian bawah. Ini kami sudah berhasil mengevakuasi bayi berumur 6 bulan.